Ovo je pas Beni. On ima svoju kućicu gdje voli da spava i jede. Omiljena hrana Benija je kost sa kojom voli i da se igra. On voli i da trči i sa njim djeca vole da se igraju. Nakon što smo upoznali psa Benija, vrijeme je i da se malo zabavimo. Dobro zapamtite kako on izgleda da bi ga mogli zajedno nacrtati i obojiti. Sve što je potrebno da uspješno nacrtamo Benija je da pratimo brojeve na slici. Krećemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super! Sad je vrijeme da ga obojimo. Koje li je boje? Znam! Pas Beni je smeđe boje. Bravo! Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super! Sad je vrijeme da ga obojimo. Koje li je boje? Znam! Pas Beni je smeđe boje. Bravo! Kojom voli i da se igra. On voli i da trči i sa njim djeca vole da se igraju. Nakon što smo upoznali psa Benija, vrijeme je i da se malo zabavimo. Dobro zapamtite kako on izgleda da bi ga mogli zajedno nacrtati i obojiti. Sve što je potrebno da uspješno nacrtamo Benija je da pratimo brojeve na slici. Krećemo. 1. Ovo je pas Beni. On ima svoju kućicu gdje voli da spava i jede. Omiljena hrana Benija je kost